thina sabafana abancane sifuna impumelelo sibali sifuna impilo soft nathi sifuna impilo soft nathi thina sabafana abancane sifuna impumelelo sibali sifuna impilo soft nathi sifuna impilo soft nathi thina sabafana abancane sifuna impumelelo sibali sifuna impilo soft nathi sifuna impilo soft nathi thina sabafana abancane sifuna impumelelo sibali sifuna impilo soft nathi sifuna impilo soft nathi thina sigijimisa imali thina sebenzela imali thina sithandazela imali mali thina sigijimisa imali thina sebenzela imali thina sithandazela imali thina sigijimisa imali thina sebenzela imali thina sithandazela imali thina sigijimisa imali thina sebenzela imali thina sithandazela imali nami uNkulunkulu ngicela imali eningi bazokhuphuka nami khule location kambe ngibabona lapha emabhilidini bahlanyise impendulo aladini nami uNkulunkulu ngicela imali eningi bazokhuphuka nami khule location kambe ngibabona lapha emabhilidini bahlanyise impendulo aladini phela ngayidinga le mali ukuze ngiphumelele la emhlabeni ngikwazoxazulula inkinga zami njengomastermind ngiphenduka uNoah angena kuvuleke indlela khala abaningi afuna uMandela nami uNkulunkulu ngiyayicelela phela ngifuna uyobabona ngaphesheya phela ngifuna uyobabona ngaphesheya yebo ngiseyintwana encane ngiyawenza amaphutha kodwa konke lokho mina kumbambile emuva ikusebenzisa imali ukuze ngifeze amaphupho kodwa umndeni bese ngithatha abangani ngibafake epaketheni sidle imali sicela imali sicela imali Sisemabhilidini lapho iqhuma iphisi sifuna le mali sibabone sithi ezinje chase imali marequest clean abakhodala ngoba la kusempini thina sifuna lento bathi imali thina sithandazela lento bathi imali thina sigijimisa lento bathi imali thina sithandazela lento bathi imali thina sigijimisa lento bathi imali funa ukukhuphuka nami ngicalelisa cabangela umndeni kumele ahlale happy ngibonabonana nami aba-6 ibhayidla ngikwazi ukwenza sigcwale iteksi sifuna le mali nathi phela sibali sifuna impumelelo ngoba sebancane siphile kamandi nathi siphile smart sisemabhilidini lapho iqhuma iphisi sifuna le mali sibabone sithi ezinjachisa imali marequest clean abakhodala ngoba la kusempini thina sifuna lento bathi imali thina sithandazela lento bathi imali thina sigijimisa lento bathi imali thina sithandazela lento bathi imali thina sigijimisa lento bathi imali thina sebenzela imali thina sithandazela imali thina sigijimisa imali thina sebenzela imali thina sithandazela imali nami uNkulunkulu ngicela imali eningi bazokhuphuka nami khule location kambe ngibabona lapha emabhilidini bahlanyise impendulo aladini nami uNkulunkulu ngicela imali eningi bazokhuphuka nami khule location kambe ngibabona lapha emabhilidini bahlanyise impendulo aladini phela ngayidinga le mali ukuze ngiphumelele la emhlabeni ngikwazi ukuxazulula inkinga zami njengomastermind ngiphenduka uNoah angena kuvuleke indlela khala abaningi afuna uMandela nami uNkulunkulu ngiyayicelela phela ngifuna uyobabona ngaphesheya phela ngifuna uyobabona ngaphesheya yebo ngiseyintwana encane ngiyawenza amaphutha kodwa konke lokho mina kumbambile emuva ikusebenzisa imali ukuze ngifeze amaphupho kodwa umndeni bese ngithatha abangani ngibafake epaketheni sidle imali sicela imali sicela imali